Reka mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye. Nizaneza ko mukomeza kugenda mugubwa neza. Na Padiri Nahimana arahamagarira abantu gufata intwaro bakarwanya leta y'u Rwanda. Padiri Nahimana Thomas uvuga ko ari perezida wa guverinoma iri mu buhungiro yatangiye guhamagarira abantu gufata intwaro bakarwanya leta y'u Rwanda. Aya magambo yayavugiye mu nama yamuhuje n'abagize iyi guverinoma yatambutse kuri chaîne ye ya YouTube ku cyumweru tariki ya 31 Ukwakira 2021. Padiri Nahimana Thomas yabwiye abanyarwanda ko bakwiye gushira ubwoba bagaharanira uburenganzira bwabo mu nzira zose zishoboka, byaba na ngombwa bagakoresha intwaro kuko ngo igihe cyageze. Yagize ati dukwiye twese gusohoka mu gikonoshwa cy'ubwoba nk'uko umuvandimwe Idamange yakomeje kubitubwira, tukisuganya ati maze tugahagurukira kurengera uburenganzira bwacu mu nzira zose zishoboka. Ati dushoboye aho ibihe bigeze, ati turabona twabagira inama ko mudakwiye gukomeza gutinya ko bibaye ngombwa. Ati rwose kandi ubanza igihe cyarageze, ati n'intwaro abantu bazifata ariko bakarengera uburenganzira bwabo. Igihe kirageze ngo tubyitegure, ati tubitegure kandi mu mutwe ndetse no ku mutima. Igihe ni iki ngiki. Avuga ko igihugu kiri mu bihe bikomeye cyane, ati kandi akabigereranya n'icyo ngo Yezu yigeze gusaba buri wese kugurisha igishura cye kugira ngo agure inkota. Yavuze ko biri mu gitabo cya Luka 22:36 hagira hati arababwira ati ubu noneho ufite agasaho k'ibiceri na kajyane, ati n'ufite umufuka abigenza atyo, ati n'udafite inkota nagurishe igishura cye maze ayigure. Amagambo nk'aya no kuvuga ko na Rusesabagina yigeze kuyavuga. Aya magambo Padiri Nahimana asa nayigeze gutangazwa na Paul Rusesabagina wabaye perezida w'impuzamashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda MRCD ubumwe, mbere yuko atabwa muri yombi muri Kanama 2020. Rusesabagina muri video yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga nk'umunyapolitiki urwanya ubutegetsi bw'iki gihugu yumvikanye ashyigikiye abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa FRN wagabye ibitero mu majyepfo n'uburengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda muri 2018 na 2019, asaba abanyarwanda kuwushyigikira. Muri video Paul Rusesabagina yagize ati kuva mu ntangiriro za Nyakanga 2019 FRN yatangije urugamba rwo kubohora abanyarwanda. Ati muri 2019 kandi ati twihutishije urugamba, ati ni igihe cyo kugerageza umusaruro wacu wa nyuma. Ati nshyigikiye ko urubyiruko rwacu rwa National Liberation Forces rurwanya ingabo za Kagame kugira ngo rubohore abanyarwanda. Ati nk'abanyarwanda ni ngombwa ko twumva ko ubu ari bwo buryo bwonyine bwo kubohora u Rwanda. Ati kubw'iyi mpamvu ndasaba abanyarwanda bose, imiryango yose ya politike, ati kandi nirengera rubanda gushyigikira urubyiruko rw'abasore n'abakobwa rwatangije urugamba. Paul Rusesabagina ufungiye ibyaha by'iterabwoba, aho urukiko rwamukatiye igifungo cy'imyaka 25 gusa ubushinjacyaha bwajuriye igihano ubwo n'abandi 20 bareganwa bakatiwe kuko rero bwemeza ko ari gito cyane. Na Idamange rero akaba afungiye amagambo ajya gusa nanga. Idamange ibyamugwiza Yvonne wamenyekanye mu biganiro kuri YouTube yumvikanye atangaza ko umukuru w'igihugu atakiriho. Amagambo yakunze gutangazwa na Padiri Nahimana Thomas mu bitandukanye, yongerewe gusaba abanyarwanda kujya kwigaragambiriza ku biro bikuru bitwaje Bibiliya. Ati niyo yatumye atabwa muri yombi muri Gashyantare 2021. Idamange aherutse guhamwa n'ibyaha birimo guteza imvururu cyangwa se imidugara muri rubanda no gutangaza amakuru y'ibihuha yifashishije ikorana buhanga bifitanye isano n'aya magambo. Urukiko rwamukatiye igifungo cy'imyaka 15 tariki 30 Nzeri 2021. Tuve kuri inkuru tubebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Mbabwire ko IGP Dan Munyuza yashimye umusanzu w'urubyiruko rw'abakorerabushake mu guhashya COVID-19 aroha umukoro mushya. Umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda IGP Dan Munyuza yashimiye urubyiruko rw'abakorerabushake ku bikorwa rukomeje gukora mu guhashya icyorezo cya COVID-19, arusaba gukomereza muri uwo mujyo wo gukorera igihugu. Ubutumwa yatanze kuri wa kabiri tariki ya 2 Ugushyingo 2021 ubwo yasozaga amahugurwa y'iminsi igera kuri 5 yahuje urubyiruko rw'abakorerabushake
amahugurwa yabereye mu ishuri rikuru rya polisi y'u Rwanda riherereye mu karere ka Musonze yatangiye kandi ku itariki 29 Ukwakira 2021 aho yafunguwe ku mugaragaro na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi. Muri aya mahugurwa hahuguwe urubyiruko 49 ruhagarariye abandi ku rwego rw'uturere n'abagize komite nyobozi ku rwego rw'igihugu. Urubyiruko kandi rwahuguwe n'abayobozi batandukanye mu nzego nkuru z'igihugu, banarushimira ibikorwa by'ubukorerabushake rwakoze cyane cyane mu bihe nk'iby'iki cyorezo cya COVID-19. IGP Dani Munyuza yashimye kandi umusanzu w'urubyiruko mu kubaka iterambere ry'igihugu. Yagize ati muri urubyiruko rw'abakorerabushake ati kandi bakorana imbaraga kandi turishimira ati kuko byagaragaye ati muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya COVID-19 nubwo itarangira ati akazi mwakoze kafashije polisi ati kuko ntiyari kugakora yonyine. Yabwira urubyiruko ko hari ibibazo by'ingutu bikibangamiye igihugu kandi rugomba kugira uruhare mu kubishakira umuti. Turagira ati turacyanganye n'ibibazo ati birimo ubukene bubangamiye imibereho myiza y'abaturage, ibyaha bituruka ku gukoresha ibiyobyabwenge cyane mu rubyiruko n'abacuruza magendu ati zambukiranya imipaka ati batuzanira ibidafite umumaro. IGP Dani Munyuza yeretse kandi urubyiruko ko rugomba gufata iya mbere mu guhangana n'ibyaha byiganjemo abasambanya abana ndetse n'abantu bihisha inyuma y'ikoranabuhanga bisunze imbuga nkoranyambaga bagatangaza amakuru ibihuha basebya kandi baharabika u Rwanda. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubukangurambaga ndetse no guhuza ibikorwa by'urubyiruko rw'abakorerabushake muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Richard Kubana yavuze ko intego z'ibi biganiro zagezweho. Yavuze ko ashingiye ku myumvire y'urubyiruko yizeye neza ishyirwa mu bikorwa y'imyanzuro yafatiwe muri aya mahugurwa. Yagize ati mu gutegura iki gikorwa cyo guhura n'urubyiruko rw'abakorerabushake bahagarariye abandi ati byari bikenewe ati kandi byihutirwa intego y'aya mahugurwa yagezweho. Muri aya mahugurwa ati hafatiwemo imyanzuro 16 ari nayo igiye gutangira gushyirwa mu bikorwa cyane cyane hibanzwe ku kujya gusangiza ubumenyi urundi rubyiruko mu tugari n'imirenge. Ndagijimana Jean Claude ushinzwe guhuza ibikorwa by'urubyiruko rw'abakorerabushake ku rwego rw'igihugu yavuze ko amahugurwa yabunguye ubumenyi bw'uburyo bwo kunoza imikorere. Yagize ati aya mahugurwa yatubereye isoko twavomyeho atumenyi mu kunoza akazi kacu ka buri munsi kwa dusanzwe dukora ndetse no kumenya uburemere bw'umwanzi turwana nawe atari we gushaka iterambere ry'abaturage. Twongeye kandi kwibutsa inyungu dufite mu gukunda ndetse no gukorera u Rwanda kuko ni urwacu, natwe twiyemeje kujya gushyira mu bikorwa ibyo twigiye hano. Mu gihe cy'iminsi igera kuri 5 urubyiruko rwahuguwe rwaganirijwe kandi n'abantu batandukanye baturutse mu nzego nkuru z'igihugu barimo n'umujyanama wa Perezida wa Repubulika by'umutekano General James Kabarebe warusangije ku mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Ejo kuwa mbere umuntu umwe wamenyekanye ko yahitanywe n'impanuka y'imodoka mu mujyi wa Uvira uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo. Ababonye impanuka y'imodoka yari ivuye ku kigo cya gisirikare cya Stagriko yerekeza ku bitaro bikuru bya Uvira gufata umurambo w'umugore w'umusirikare bavuga ko yageze hafi ya Major Sokolade ikora impanuka yahitanye umuntu umwe ikomeretsa abandi bantu 47. Bisetsa Deo n'umwe mu baturage bo muri Uvira waraho iyo mpanuka yabereye. Imodoka yari ivuye hariya muri Stagriko muri Kayabasoda iraza ngo igere juste kwa auditeur ikora impanuka irakubita kiribiti. Abantu bari barimo bari abagore b'abasoda n'abasoda, hanyuma imodoka imaze guhinduka igonga aya manani yo kubari barabara ikubita kiribitire igwa mu kaneva. Abantu bari hejuru bose irabaryamaho. Aho ngaho njewe nitwe twari ko turengeza abantu dufata imodoka yacu dushira muri kamyonete turarengeza dushiramo. Umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Uvira Salomo Shamangwa ku mugoroba kuri uyu wa mbere yabwiye Ijwi ry'Amerika ko muri abo bantu 47 bakomeretse barimo 14 barembye cyane. Parmi les 47 blessés nous avons 14. Muri abo bakomeretse 47 dufitemo ababaye cyane 14 n'undi muntu umwe wapfiriye ahabereye impanuka. Naho muri abo bakomeretse barimo abagabo 15, abagore 31 n'umwana umwe. 15 hommes, 31 femmes et un enfant. Bamwe mu basirikare baraha ku bitaro bikuru bya Uvira hafi y'icumba cyarimo indembe
bavuga ko iyo mpanuka yatewe n'uko umushoferi wari utwaye abo bantu biganjemo abagore babo yari yasinze kandi afite umuvuduko mwinshi. Gusa n'ubwo izi nkomere ziri kuvurirwa mu bitaro bya Uvira, hagaragaye ikibazo cy'ubukene bw'amaraso kuko harinzwe kwiyambazwa abaturage ndetse na Croix Rouge kugira ngo batange amaraso ku ndembe. Pedase Ngavu ku bwaragijwe rya Amerika, Uvira Mutara Kivuye. Mu Burundi hashize amezi hafi 3 hari ibibazo bya lisansi igitoro mu ntara zimwe na zimwe. Hejuru y'ikibazo cy'ibiciro by'ibindi bintu bya ngombwa, haravugwa n'abarwayi bapfa kubera ko imodoka zijyana abarwayi kwa muganga zitagikora. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Eloge Wirikaneza. Ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence bumaze amezi 3 yose bwibonekeza. Intara ya Rumonge mu manuka bushira burengero isanzwe kwagwamwo urucuruzwa cyane kubera iri ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika n'imigwa mikuru ya politike n'iy'ubutunzi Gitega na Bujumbura niyo yibonekeza kurusha ubu bukene. Ariko no mu zindi ntara haravuga ubukene bwa essence nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika mu Kirundo na Ngozi mu buraruko abivuga, hatibagiwe mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira buseruko. Mu Kirundo na Muyinga mu masoko yacu akora ku bitaro bitandukanye atashimye ko mwidondoro wayo uje habona, yatubwiye ko muri zindwi zibiri heze hari abagwayi bashengeye bitewe n'ikena ry'igitoro. Kubera zavuse habani hatabitoro zigira, akenshi abana n'abakenyezi bibungenze barakunda kwitaba Imana bitewe n'uko bataronka uburyo bwo gushika ku bitaro bikuru by'intara. Birababaje ivyo tubona, niko bashikiriza. Mu ntara ya Makamba mu manuko muri iyi minsi nta nima rya essence riharangwa. Igitoro ciswe ngo kirabonetse kimara umwanya rumera nkuko bimenyeshwa n'abahaba. Bamwe mu bafite ibipevyo kuroba n'abakoresha imashini z'ugusya bidogera abategetsi b'iyo ntara kubona barabujije abatwara igitoro mu mabido. Bavuga ko kizira kikaziririzwa gushira essence mu mabido kandi kuyikeneye yabwirizwa kuzana icuma ciwe kayinywera kuri station. Mutubwire namwe ingene tuzotera ubwato bukava mu kiyaga canke imashini isya bikaza kunywa igitoro. Abategetsi barakwiye korosha ibintu, niko bidoga. Bamwe bagendesha amapikipiki, imiduga na za tukutuku z'amapine 3 vyunguza abantu n'ibintu bicishwa amafaranga bavuganye n'ijwi rya Amerika bamenyesha ko bashobora gutondera igitoro amasaha arenga 6 bakemeza ko bigira ingaruka ku buzima bwabo. Umugore wanje ntafungura na kamara maza kuko nkaje nahashitse kuva isaha 5 ubu kabona amasaha tugeze usanga imoto niyo yabitunze umuryango mu gushika kwiza isaha ntararo kuja wibaza ingene umuntu aza gushobora gufungurira umuryango. Aha turi mu kajembe gete nta wora buki nta n'ugira n'icyo kazi gasa n'akahagaze, turaza tugatonda tukakibura. Tubibona uko twebwe motare n'abanyagihugu birabashikira twabice bagora kwiyungura.